Ka East Giant Hills Tourism Environment Promotion Society EJHTEPS kan pynlong ya Tamasa Lathuthiñ Festival 2024 haka kapra do kakandai tri urisau arajar apasau haka shnong tuber Shohshrieh East Giant Hills haka ba ansaki ya Tamasa baper kaba kentup ka jing pynlong ya jinga kop the bhabrio balatip kum kamis Lathuthiñ jing ruai tenrai ka jinga kop lumbitor plastik na lor kiwei Kinong job haka ni kajinga ko Miss Lathuthiñ Beauty Contest kin yok Korea ka song pisa ka basan po jar tingka ya ka bawan ningkong ar pesan hajar tingka ka bawan baar bat katsan hajar tingka ya ka bawan balai. Kat ba haka jinga ko lumbilor plastik ne plastic bottle collection drive kinong asyam benta kila banjob ya ki kusnam ka balong ar po hajar tingka ya ki balak banlum kumbalai spak san po ne palan Katsan hajar tingka ki balum ars pak sanpo dot lai spak sau kundai ki pilar plastik. Bat nyo hajar tingka ya ki boyok lum shis pak sanpo hado ars pak sau kundai tali ki pilar plastik. Ki pat ba kin yok lak ru ban saki ki jinga shim ha ki jing ruai tenrai bat ki wei pat ling ba ki nong ruai ba pokman ka ba kentup ya ka bahun marwen Dewi Tawan Sena Empirical Tribe Monmi 777 and Johnny DJ Debormi bat DJ Zithan. Nakaliang General Secretary ka EJHTEPS uba Empower ulaong baka jing pynlong ya kanika festival katemu ban kentiw ya culture jong kinong jaintia bat banyada ya ka may mariang hapo East Giant Hills. Kumtaru ka seng ka khot ka wers ngobha ya baro banwana shimbanta siya kanika Tamasa.